Pemorwaning atur titiang inggih idodane para pamiarsa sinareng sami pinake pamurwaning atur titiang sekadi mangkin. Nah, ring idaya Saraswati bini hajeng majeng ringide Sang Hyang Widiwasa utamin nyane majeng ringide Yang Aji Saraswati ya pina keserining tatawa riantukan wantah puput linggih ide Yang Aji Saraswati pinake sarin-sarin tuturi pinake murdan sastrane ya mangada ida ledang asong banget raris titiang ngelungsur keledangan idene mogori wastu ledang mapi nugre mapi kawaruhan mangde sangkaning paramu ledang linggih ide Yang Aji Saraswati niwakang daging sarin-sarin tatune daging kaweruhan. Nah, lama kane sida titiang ngaturang mawit saking ledang idone ngicen waronugraha lama kano sido raris titiang ngaturang ayah-ayahan. Nah, ne pacan monggo ring gitu sedurung titiang ngelantur nyari tayang purun titiang ngaturang sematre mungwing daging carite sane pacang pisuguhang titiang. Nah, sang wiku luweh utami yan sane anggen titiang bantang carite ring geguritan puniki
wantah wenten ide sang meraga luwih mau tamu ide sang meraga putusing kayun. Nah, mawet saking Jawa duwe ian mekadi penangkan ide uwit ide sang meraga luwih utami punika ide wantah mawit saking jagat Jawi ya. Rahmano kelengke senggo urun raris titiang ojah mungguing bisekan ide anak kelingsir sugre tabik pakulun ide mabisike ide Brahmana keling. Tuh kita pasal ada pisangan mekadi linggih ide Brahmana keling punika beuh dahating pradnyan ring daging sastrone wagedu yakti anggani dunia ring daging sastra haji maka bekangan dahating pradnyan angani desang meraga luwih punika ring daging sastrone daging agamone maka sami ya. Mungkin ide lupa cang lunga inggih ne mangkin lanturang titiang antuk uning ayang wenten pengarsan ide anak kelingsir jagi tedun melelungayan. Nah nyelehen lampak bali ian sane dados bebuat idone pacang tedun lunga wantah ngedut punika pemargin semeton idone rakan ide kocap mari bali duwi ian manut ring kepiran ordone rakanide Brahmana keling kocap wenten jenek ring jagat Bali ya. Sampun jana madak agung semalih nyane arenidone punika sampun jenek melingge dados nyeng cengang jagat ring bumi Bali ya.
nanging ida dorang tatang sakemon makadi linggih hidup Brahmana punika durung pasti kepisan durung tadas uyak tiangan itu jagat bali dijakene kemegana nenten ide uning ring kewentenan jagat baline ring jijo minab megenah kewentenan jagat baline ya wasida nyorya sawana inggih risampun ide Brahmana punika mersihin nangge ngastawa ide Sang Hyang Surya sane kasinangguh nyurya sewana degale sarares margi sesampun usan ide nyurya sewana nuli gelis nih mangkin ide ngelanturang pemargin itu nih menit bawa sering surya uningang titian mokadi manut tekening sabdone sanek punika kepirengan antuk angan itu kelon kangene kadulu reh sampun wenten petunjuk saking sunya nuli nemangkin ketut antuk linggih ide ngungsi punika genah kelon kangin nah saget anak hala sejimba risado kala idung ngedut punika ngelon kanginan ring pantaraning margi saget wenten kepanggihin alas sanelinggah bisa nah anak lingsi masanegan mararapan reh rumasuk kleson ido anak lingsir nuli ido merarian mesanekan iri kering tengah alase punika kalau nggak usah kan ini mau nanya